Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo kuri uyu munsi wa mbere itariki ni ya 29 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2026. Ingabo za FARDC y'abarundi Wazalendo FDLR bagambiriye rwose gufunga umuhanda uturuka muri Kivu y'Amajyepfo ujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru akerekana ko abarwanyi ba M23 muri operation zikomeye cyane bakomeje guhangana n'izi ngabo z'u Burundi FARDC Wazalendo FDLR bashaka gukupa umuhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo ujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni gute rero zino ngabo z'u Burundi FARDC Wazalendo FDLR batangije umugambi wo gukupa cyangwa se gufunga umuhanda uturutse muri Kivu y'Amajyepfo ni y'Amajyaruguru? Ku rundi ruhande ni gute abarwanyi ba M23 bari kubyitwaramo kugira baburizemo uno mugambi wo gukupa umuhanda wa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru? Tugiye kurebera hamwe iby'uru rugamba. Ku rundi ruhande muri teritwari ya Masisi abarwanyi ba M23 muri operation zikomeye cyane bakomeje kugenda bisubiza ibice wa mugambi cyangwa se ya ntego ya FARDC Wazalendo abarundi FDLR yo kugaba ibitero bafata ibice kugira bagire nanone muri centre ya Rubaya cyangwa se mu nkengero za centre ya Rubaya. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda baziburizamo. Ni operation zikomeye cyane rero ndakwereka aho abarwanyi ba M23 bamashije kwisubiza ndetse kugeza ubu abarwanyi ba M23 bafungiye he. Nubwo bemeze gutya ariko M23 iragaba ibitero kuri FARDC Wazalendo abarundi FDLR muri teritwari ya Masisi yisubiza ibice, mu gihe igisirikare cya Kongo n'aba barundi na FARDC na Wazalendo nabo bagaba ibindi bitero ku yindi axe. Ubona ko hari uduce nabo bashaka gufata kuri axe ariko M23 ikomeje kugenda ibabera ibamba. Ibi bitero rero biri kuvugwa mu tuhe duce kugeza ubu turarebera hamwe ikindi gitero gikomeye cyane abarwanyi ba M23 bagabye. Hano ndakubwiza ukuri ko ibirindiro bya Wazalendo na FDLR bikomeje kwibasirwa n'ibi bitero by'abarwanyi ba M23 ndetse nkakubwira ko mu minsi iri imbere mushobora kongera kubona impunzi z'abanyarwanda zari zarafashwe bugwate na FDLR zitahuka kubera bino bitero by'abarwanyi ba M23. Ese byaba byifashe gute kugeza ubu? Turanyarukira ku yandi makuru y'imirwano ikomeje kuvugwa cyangwa se ikomeje kuvuza ubuhuha muri teritwari ya Kalehe. Muri teritwari ya Kalehe ntago ibintu byoroshye, intare za Sarambwe ariko hano zatangiye gutanga isomo rikomeye rya gisirikare. Muri Kalehe ho bihagaze gute? Muri Kivu y'Amajyepfo nanone niho tukiri, duhita tunyarukira mu bice bikikije centre ya Minembwe. Amakuru ari kwerekana ko nyuma y'aho ingabo z'u Burundi zikuwe ku musozi wa Sinayi zigakurwa mu gace ka Gakenke ziri kumwe na Hibu Special Force ya FARDC, ni ingabo z'u Burundi na FARDC n'aba bahibu cyangwa abakomando bongeye gukubita agatoki ku kandi banoza umugambi wo kwisubiza umusozi w'ingenzi cyane wa Sinayi ndetse n'agace ka Gakenke. Kugeza ubu amakuru ari kwerekana imyiteguro ikomeye cyane y'igisirikare cya Kongo n'aba barundi bashaka kwisubiza umusozi wa Sinayi n'agace ka Gakenke. Ese biraza kubakundira abarwanyi ba M23 natwe irwano bari kubyitwaramo gute? Turagaruka ku yandi makuru avuga ku kibazo cy'abanyamulenge bafungiwe i Bunia. Iki kibazo cy'abanyamulenge bafungiye Bunia cyaba gihagaze gute? Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Hamaje kumenyekana uzahangana n'ishyaka CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe muri 2027. Nyamara uyu mukandida watowe aturutse muri indi shaka. Amakuru ari kwerekana ko iri shaka ryahawe ruswa na CNDD-FDD kugira abatora umukandida bizitwe ko ari uzahangana na CNDD-FDD mu matora ya 2027. Nyamara ari kugira ngo CNDD-FDD igaragaze ko amatora arimo competition cyangwa se itakoza amatora yonyine. Tugiye kurebera rero hamwe watowe ninde, kugeza ubu CNDD-FDD iri kubikora gute mu yahe mayeri? Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ku rundi ruhande Kinshasa babagabo bibumbiye muri coalition article 64 barimo umugabo witwa Delice Sanga, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi. Iyi coalition article 64 igamije guhagarika umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga no kongera kuyobora Kongo mu yindi manda ya gatatu itemewe. Amakuru ari kwerekana ko batangiye gufatirwa ibyemezo bikomeye cyane. Umwe muri bo yahuye n'uruva gusenya rwose, ndaje nkwereka ibyemezo yafatiwe ndetse yatangiye no kwisanga mu nkiko. Aya nama yari ya Tshisekedi yo kugira ngo atangire kwibasira cyane aba banyapolitike bakomeye bakomeje kugenda bamubangamira mu mugambi wo guhindura itegeko nshinga. Byaba bihagaze gute? N'amakuru y'imirwano, itegurwa ry'imirwano n'intambara za politike na diplomasi, twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, ariko cyane cyane muri intambara ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo tujya no mu gihugu cy'u Burundi. Mbere ko twihuta rero ndagusaba gukora like, mukore like muri benshi. Ku rundi ruhande niba utarakora subscribe nawe wayikora ibintu bikagenda neza.
Mbere ko twihuta cyane rero muri aya makuru duhera ku mirongo y'urugamba ku rugamba rukomeye cyane aho abarwanyi ba M23 bahanganye bikomeye n'ingabo z'abarundi FARDC Wazalendo FDLR kugira ngo badafunga umuhanda uturuka muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubanze gato twamamarize gato Muganga Pembe. Muganga Pembe rero n'umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, aganwa n'abantu benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru no muri Tanzania kuziye impamvu avura uburozi bw'ubwoko bwose, uburozi bakoherereza cyangwa se uburozi bw'ubuhuherano. Hari abavuga ko babuze urubyaro, hari abavuga ko babuze urushako, hari abavuga ko bahindutse abasazi cyangwa bafite abana bahindutse abasazi kubera amarozi baboherereza, kandi ibyo bibaho cyane rwose. Ubwo wagana Muganga Pembe arakuvura kuko yagiye avura abantu benshi. Hari abahura n'ibibazo kubera ko hari uburozi bagiye batambuka cyangwa se bahuye n'ikibazo cyo kuba baratezwe uburozi bakabutambuka. Hari abarwara ibidido, nawe wagana Muganga Pembe niba ufite icyo kibazo kubera amarozi baguteze ukayatambuka. Amarozi baguteze mu byo kurya akamerera nawe ubuzima bwawe, nabwo wagana Muganga Pembe. Urwaye umwijima, urwaye igifu, urwaye rubaga impande, urwaye umutima, urwaye impyiko, anywa imiti ya kizungu byaranze, urwaye umugongo, nabwo wagana Muganga Pembe akakuvura akoresheje imiti ya kinyarwanda cyangwa se akakuvura mu buryo bwa gakondo akoresheje ibyatsi. Nimero ze nizi zikurikira ni +243 893 970 reka nsubiremo +243 893 970 wagana Muganga Pembe akakuvura akorera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ku kirwa cyo Kwijwi no muri Tanzania precisement nka Kigoma. Twihuta cyane rero, mbere ko twihuta na operation zikomeye cyane ziri kuvugwa muri territoire ya Masisi. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 baburijemo cyangwa se bamajije kuburizamo umugambi w'igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse Wazalendo na FDLR gukupa cyangwa se gufunga umuhanda uva muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero Wazalendo FARDC abarundi babigerageje gute? Ni gute M23 yatangiye kubiburizamo? Amakuru ari kwerekana ko bino bitero FARDC abarundi Wazalendo FDLR bari kugaba muri territoire ya Kalehe, ndetse nakubwiye ko Wazalendo FARDC abarundi FDLR bari bamaje gufata agace ka Chambombo. Amakuru akerekana ko bari bamaje gufata n'agace ka Lumbishi. Gahunda rero yari iteye gute? Ni amakuru agaragaza ko Wazalendo nyuma yo gufata Chambombo bagafata Lumbishi bari bafite gahunda yo gufata agace kazwi nka bashakaga gukomereza mu gace ka Shanje, ndetse bagafata umusozi wa nako bagafata agace ka Numbi. Urumva ko bari bafashe Chambombo, bafashe n'agace ka Lumbishi, ariko bafite gahunda yo gukomeza za Shanje ndetse na Numbi, bafite gahunda yo gukomeza Shanje ndetse na Numbi. Amakuru akavuga ko rero FARDC Wazalendo abarundi FDLR nyuma yo gufata cyangwa se ubwo bibwiraga ko nibamara gufata agace ka Numbi, ubwo bari bamanje gufata Chambombo, Lumbishi bashaka kwerekeza Shanje na Numbi. Ubwo rero bumvaga ko bagomba gufata Numbi. Amakuru avuga ko bagiraga ngo barebe ko bahita banafata ya misozi irangamiye agace ka Bweramana n'agace ka Minova. Yes, bagiraga ngo barebe ko bafataga agace ka cyangwa se ya misozi irangamiye agace ka Bweramana n'agace ka Minova, niko amakuru abyerekana. Nyamara amakuru ari kwerekana ko FARDC Wazalendo abarundi FDLR nyuma yo gufata agace ka Chambombo ndetse bagafata n'agace ka Lumbishi, kugeza ubu amakuru ari kwerekana ko bananiwe gufata Shanje, bananirwa no gufata Numbi, agace ka Numbi, kugira noneho nibamara gufata agace ka Numbi nabikubwiye bafate ya misozi irangamiye Minova na Bweramana byarananiranye. Ariko gahunda twamajije kumenya hano ku Nkurumama official nuko FARDC abarundi Wazalendo FDLR iyo bafata agace ka Numbi bagahita bafata ya misozi irangamiye Bweramana na Minova, bari guhita batangira kumenasa wa muhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo ujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Murabizi ko M23 yigeze kubigenza gutyo, ifunga umuhanda rwose wa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru a partir ya Shanje. Niko rero nabo bashakaga kubigenza, ariko nyuma yo gufata ya misozi irangamiye Bweramana na Minova, ariko babanje gufata Shanje ndetse na Numbi. Amakuru agaragaza ko rero byananiranye kuko abarwanyi ba M23 uyu mugambi bawuburijemo gute rero? FARDC n'abarundi Wazalendo FDLR ntago bigeze bagera Shanje Numbi ngo bahite bafata ya misozi irangamiye Bweramana na Minova, ahubwo abarwanyi ba M23 babatangiriye mu nzira. Kugeza ubu nta makuru agaragaza ko M23 yisubije agace ka Lumbishi, ndetse abarwanyi ba M23 bahita bisubiza agace ka Chambombo. Ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko M23 ikomeje kubashushubikana. Ubwo rero uwo mugambi wa FARDC Wazalendo FDLR
wo gufata Rumbishi bagakomeza Shanje bagafata na Numbi bakajya muri ya misozi irangamiye Bweramana na Minova kugira bakupe bafunge cyangwa se umuhanda cyangwa se bafunga umuhanda uva Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru waburijwemo kuko na Shanje ntibayigezemo Numbi ntibayigezemo ahubwo M23 yabakuye Rumbishi bakura muri Cyambombo kugeza ubu abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda babashushubikana ku rundi ruhande ariko niko FARDC Wazalendo na FDLR batwitse amazu menshi cyane y'abaturage mu gace ka Rumbishi ariko bamashije kuhakurwa. Twihuta cyane muri teritwari ya Masisi amakuru ari kwerekana ko kugeza ubu abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bisubiza ibice bigiye bitandukanye kugeza ubu reka nze nkwereka ibice abarwanyi ba M23 bamaje kwisubiza n'abarwanyi ba M23 bamaje kwisubiza agace ka Gasovu agace ka Gashovu barakishubije kandi ku rundi ruhande na centre ya Gasake barayishubije hano hafi ya Ngungu. Ubwo rero n'intare za Sarambwe zongeye kwisubiza n'agace ka Gashovu abarwanyi ba M23 bisubije agace ka Nyakigano abarwanyi ba M23 kandi amakuru akerekana ko Gashovu Nyakigano kuva ku munsi wejo guhera ku isa ya 7 n'igice M23 yaramaje kwisubiza kano gace ka Gashovu ndetse n'agace ka Nyakigano kugeza ubu niko bihagaze. Nubwo bimeze gutya ariko niki abasirikare ba FARDC Wazalendo FDLR bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ahitwa za Tebero ahitwa za Ntete kugeza ubu ni FARDC Wazalendo bari bagambiriye gufata agace ka Ntete ndetse n'agace ka Tebero. Byagenze gute rero? FARDC Wazalendo FDLR bari bafashe utuduce cyangwa se amakuru agaragaza ko ubundi bari baraye mu nkengero z'utu duce kugira barebe ko baza kuhagaba ibitero baje kudufata. Imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku wa gatandatu irakomeza kuva ejo mu gitondo. Amakuru agaragaza ko imirwano ikomeye cyane ari kuvugwa Ntete na za Tebero FARDC n'abarundi Wazalendo FDLR bahanganye na M23 amasaha agera ku 8 kugira barebe ko bafata kano gace bari baraye mu nkengero zaho ariko nyamara ntago byabakundiye kuko FARDC Wazalendo FDLR n'abarundi ibitero bari bagabye Ntete na Tebero kugira barebe ko bahafata byaje kurangira binaniranye rwose barakubitwa basubizwa inyuma. N'amakuru agaragaza ko rero kugeza ubu bari bahungiye mu tuhe duce cyangwa se bava hano Ntete na Tebero bakubiswe bahungiye mu duce turi basubira hitwa za Karere ndetse na hitwa ku musozi wa G3 cyangwa se ku musozi wa G3 yes no musozi wa G3 bahungiyeho basubirayo. Ku rundi ruhande hano za Karere niho bahunze basubira. Urumva ko ibi bitero bari bagabye hano za Ntete na Tebero ntago byaje gukunda barakubiswe ku rwego rwo hejuru basubizwa inyuma bahungira hano za Karere ndetse no kuri G3 niko amakuru akomeje kugenda byerekana. Gusa nubwo bimeze gutyo amakuru ari kwerekana ko FARDC Wazalendo FDLR n'abarundi bagiye gusaba undi musada. Ubu rero bari kwitegura rwose kugira babe bagaruka bagaba ibitero hano za Ntete ndetse na za Tebero ariko urumva ko ejo baharwaniye hafi amasaha 9 amasaha 8 yose ni menshi barakubitwa basubizwa inyuma kandi bari benshi cyane. Urumva ko rero basubizwa inyuma ariko amakuru akerekana ko hano Ntete na Tebero bari kwitegura kugira bongere kubahagaba ibitero niba ahubwo batabigabye ubwo twari turi muri studio. Ubwo nituza kubona ndi makuru isumbuye turaza kuyabagezaho. Ku rundi ruhande ariko nakubwiye ko abarwanyi ba M23 bafashe agace ka Gasovu bafatana Kigano ntago ari Gashovu na Nyakigano gusa kuko banisubije agace ka Nzingati niko amakuru akomeje kugenda rekana. Ku rundi ruhande indi mirwano ikomeye cyane kuri axe yabibwe rwose imirwano ikomeye cyane kuri axe yabibwe abarwanyi ba M23 bakomeje gukora operation zikomeye cyane kuri axe iri hirya ya Zabibwe axe iri hirya ya Zabibwe ubwo ni mu bice birimo za Rutangaza mu bice bya za Longa mu bice bya za Nyabikeri. Hano M23 ikomeje gusenya ibirindiro bya FARDC Wazalendo na FDLR cyane nyamara amakuru tufite hano nuko nyuma yo gusenya ibirindiro bya FDLR na Wazalendo muri aka gace ka Rutangaza ndetse na za Longa amakuru ari kuvuga ko hafashwe abaturage bakomoka ku miryango ya za FDLR cyangwa se niba abaturage bagiye muri Kongo ariko bafitanye isano na FDLR. Bano rero barafashwe bari mu aka gace ka Rutangaza amakuru akavuga ko mushobora kuzabona mu minsi iri imbere boherezwa mu Rwanda batanka abandi bari bose. Ubona ko rwose M23 iri gukorera u Rwanda umuti kuko nyine izi mpunzi zari zarafashwe bugwate na FDLR zikomeje kugenda zitahuka. Izi ni operation zikomeye cyane rero bano barwanyi bari gukorera kuri axe iri hirya Zabibwe za Rutangaza za Longa ndetse na za Nyabikeri. M23 ikomeje kwihuta cyane muri ibi bice operation ziyobowe n'umugabo witwa
General Baudouin Ngaruye, umugabo witwa Colonel Nzenze ndetse na Colonel Gakufu. Ubona ko hano hantu rwose batahamereye neza. FDLR FARDC Wazalendo ibirindiro byabo bigenda bifatwa bisenywa. Aba baturage b'abanyarwanda rero bari barafashwe bugwate na FDLR bagakomeza kugenda batahuka. Andi makuru y'imirwano tujya muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo amakuru arakomeza kugenda yerekana ko ingabo za Kongo n'abarundi bakaniye cyane ngo barashaka kwisubiza umusozi wa Sinai ndetse n'agace ka Gakenke. Uyu musozi wa Sinai abarwanyi batwirwaneho na M23 baheruka kuwambura ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC, ariko amakuru akavuga ko FARDC n'abarundi Wazalendo bari mu myiteguro ikomeye cyane, bongera ingabo bongera intwaro, ariko target ya mbere ngo nukubanza gufata uno musozi wa Sinai bakawisubiza, dore ko ari ingenzi cyane. Ubwo rero M23 naturwaneho bararye bari menge, kuko aya makuru twayamenye FARDC Wazalendo abarundi rwose bagambiriye kwisubiza umusozi wa Sinai ndetse imyiteguro barayirimbanyije. Ku rundi ruhande kandi ngo niko bashaka kwisubiza agace ka Gakenke kose, nyamara ntago biri buze kuza gukunda. Amakuru yerekana ko kano gace ka Gakenke ubundi abarundi niho bari barashize imbaraga, niho bari kurwanira cyane, barahambuwe rero bakurwa muri Gakenke yose. Ariko kugeza ubu amakuru ari kuvuga ko hirya gato ya Gakenke ingabo nyinshi z'u Burundi n'ibitwaro bakomeje kwisuganya muri ako gace ka Gakenke, cyangwa se hirya ya gace ka Gakenke, bagamije kugaruka kugira barebe ko bafata kano gace ka Gakenke. Ubwo twirwaneho na M23 nubwo babohoye no musozi wa Sinai bakabohora rwose n'agace ka Gakenke, bakuriye kuba bitonda cyane, kuko imyiteguro y'abarundi FARDC Wazalendo irarimbanyije bashaka kongera kwisubiza umusozi wa Sinai n'agace ka Gakenke. Dukomeza n'aya makuru tujye mu ntambara za politike na diplomasi, tubanze guhera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi mu mayeri menshi cyane ishyaka CNDD-FDD ryamaje gutanga ruswa mu yandi mashyaka kugira ngo ayo mashyaka ashaka umukandida, bigazagaragare yuko aba bakandida bo mwaya mashyaka ari guhabwa ruswa na CNDD-FDD aribo bazatanga abakandida bajye kwiyamamaza mu matora ya 2027. Noneho CNDD-FDD bigaragare ko itari mu matora yonyine, kahubwo amatora ari mu mucyo, kuko hari n'abandi bemerewe kwiyamamaza. Kugeza ubu rero amakuru ari kwerekana ko mu ishyaka rya APDR bamajije gushiraho umukandida, cyangwa se bamajije gutora umukandida uzahangana ngo na President Neva mu matora ya 2027. Uyu mugabo bamwita Bwana Gabriel Banzomwita. Bwana Gabriel Banzomwita rero niwe watowe n'ishyaka rya PPRD nako rya APDR. Ishyaka APDR ryamaje gutora umugabo witwa Gabriel Banzomwita nk'uzarihagararira mu matora ya 2027 ahanganye na President Neva. Nyamara amakuru ari kwerekana ko rino shyaka rya APDR ryamaje guhabwa ruswa n'ishyaka CNDD-FDD. Amakuru akavuga ko bahawe miliyoni zigera ku 100, amafaranga ahubwo arenga miliyoni 100 y'amarundi, kugira ngo bazayifashishe mu bikorwa by'amatora, ariko CNDD-FDD ikabikora nka ruswa yahaye rino shyaka. Ariko rino shyaka rikavuga ko naryo rizitabira amatora, ryatoye umukandida, nyamara mu buryo riziranyeho neza na CNDD-FDD. Ubwo abangaba ni abakandida bari aho rwose, bazaba bari aho bari gutora waraza. Ariko ubundi CNDD-FDD ni igomba kuza, cyangwa se umukandida wa CNDD-FDD ni ugomba kuzatorwa. Icyo yakoze CNDD-FDD hano nyine iri gushaka andi mashyaka ati mutora abakandida, bizagaragare ko mu matora ya 2027 abakandida biyamamarije umwanya wa perezida ari benshi, atari CNDD-FDD gusa yikubiriye aya matora. Ubu rero no mugabo witwa Gabriel Banzomwita ukomoka mu ishyaka rya APDR yatowe rwose ngazahatana na President Neva. Amakuru akerekana ko nta guhatana kurimo, ahubwo ni uburyo rwose bwo kugaragaza ko CNDD-FDD nayo ifite abo bahanganye nabo mu matora ya 2027. Nyamara CNDD-FDD yamaje guha ruswa rino shyaka rya APDR. Ubwo rero nuko bihagaze, niko amakuru abyerekana. Ku rundi ruhande ariko amakuru ari kwerekana iki? Inkongi ikomeje kwibasira Burundi hariya za Bujumbura Rirare, ahitwa za hano za Gatumba, isoko rya Gatumba n'ahandi hatandukanye. Inkongi ikomeje kuhibasira. Twigira mu yandi makuru agiye atandukanye. Ibintu ntago byoroshye. Kinshasa abanyapolitike bumbiye mu kiswe coalition article 64 igamije guhagarika umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Aba barimo Martin Fayulu, Derise Sanga, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi n'abandi batandukanye batangiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ubu rero amakuru ari kwerekana ko umugabo witwa rwose Derise Sanga we yatangiye guhura n'ibyago, kuko pasiporo ye ifatirwa n'urwego
urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ubwo Derise Sanga yashakaga kujya i Burayi agiye ku kibuga cy'indege cya Njiri kugira afata indege, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo ruhita rumuta muri yombi ndetse ruhita rumwambura pasiporo ye. Kugeza ubu iyi pasiporo iracyafite n'uru rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Kongo, ndetse amakuru akavuga ko Derise Sanga yahise ategekwa kwitaba urukiko rukuru rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyokoze usibye pasiporo ye yafatiriwe akaba atarayisubizwa. Derise Sanga aribaza ati kuki munyambuye pasiporo yanjye mukanantegeka kwitaba urukiko rukuru rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mutanyereka ibyaha naba narakoze nkurikiranyweho, mutananyereka n'impamvu niko amakuru abyerekana. Derise Sanga rero n'umwe mu bantu bakomeye cyane muri coalition article 64 igamije guhagarika umushinga wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, ubwo niwe Tshisekedi ahereyeho. Amakuru akavuga ko umugabo witwa Jean-Marc Kabunda, umugabo witwa Martin Fayulu nabo bashobora gufatirwa ibyemezo nk'ibi ngibi, niko amakuru akomeje kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ikibazo cy'abanyamulenge rero gikomeje gukomera cyane. Hari abanyamulenge bakomeje gufungirwa Bunia, ikibazo cyabo kugeza ubu cyaba gihagaze gute? Amayobera ku ifungwa ry'abanyamulenge babiri i Bunia, ukwezi kurashize bataramenya icyo bashinjwa. Abanyamulenge babiri bakomeje gufungirwa muri prison centrale ya Bunia mu ntara ya Ituri, bakomeje guteza impungenge ku kwibaza byinshi kuko kugeza ubu hataramenyekana impamvu nyakuri y'ifungwa ryabo cyangwa se icyaha bashinjwa mu buryo bweruye. Aba bombi bari mu itsinda ry'abanyamulenge 8 bafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena 2026. Bose bakoraga akazi ko kohereza no kwakira amafaranga bifashishije uburyo bwa M-Pesa mu mujyi wa Bunia. Icyo gihe inzego z'umutekano zabafashe zatangaje ko bakekwaho gukorana n'umutwe wa M23 binyuze mu bikorwa byabo byo kohereza amafaranga. Nyamara amakuru aturuka hafi yabo bafashwe avuga ko icyo kirego kidafite ibimenyetso bifatika ndetse ko nta sano bari bafitanye n'uwo mutwe. Nyuma yo gufatwa bose bajyanywe gufungirwa muri kasho y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi ANRM Ibunia nako ANR Ibunia. Mu minsi yakurikiyeho abantu 6 bahise barekurwa, hasigara 2 gusa ari nabo kugeza ubu bakomeje gufungirwa muri prison centrale ya Bunia. Igikomeje guteza urujijo nuko abo bantu 8 bose bafashwe bashinjwa kimwe, nyamara 6 bakarekurwa, abandi 2 bagakomeza cyangwa se bafite ibyaha bimwe, ariko 6 bararekuwe, abandi 2 bakomeza gufungwa, kandi kugeza ubu hakaba hataratangazwa icyaha cyihariye cyangwa se ibimenyetso bifatika bano banyamulenge bashinjwa. Iri fungwa rikomeje kuvugisha benshi cyane cyane mu banyamulenge, bavuga ko rikomeje kongera impungenge ku kibazo bamaze igihe bagaragaza ko bahura nabyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo gufatwa no gufungwa mu buryo buvugwa ko bushingiye ku nkomoko yabo gusa. Hari abavuga ko ibi byiyongera ku bibazo by'umutekano abanyamulenge bamaze igihe bagaragaza ko bahura nabyo, cyane cyane mu bice bya Minembwe no ku Ndondo muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira, aho bavuga ko bakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi Wazalendo na za FDLR. nk'uko amakuru atangwa n'abaturage bo muri ibyo bice abivuga, ibyo bitero byasenye imihana myinshi bituma abaturage benshi bava mu byabo, mu gihe amatungo arimo inka ibihumbi byinshi nayo bavuga ko yanyazwe. Abanyamulenge bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku ifunga ry'aba baturage babiri b'abanyamulenge bafungiye Bunia, bakagezwa imbere y'ubutabera niba hari ibyo bakekwaho cyangwa se bakarekurwa mu gihe nta bimenyetso bifatika bibashinja bihari. Hari kandi abemeza ko kutabona ubutabera ari kimwe mu byagize uruhare mu ivuka ry'umutwe wa MRDP Twirwaneho. Bavuga ko washinzwe hagamijwe kurengera abaturage, bavuga ko bamaze igihe bahura n'ihohoterwa n'akarengane. Nika makuru akomeje kugenda byerekana. Reka aya makuru tube tuyasoreje hano, ubwo ngubwo turaza gusubira inshuti zacu muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri leta Indiana, leta Texas, leta ya Kansas, mwese turabasuhuje cyane, muri Australia, muri Canada, ku mugabane w'Uburayi. Umugabo witwa Roger turagusuhuje cyane ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, mu burasirazuba bwa Kongo. Mwese turabasuhuje cyane rwose, bari muri Mozambique, Sudani y'Amajyepfo, Central Africa. Ubwo ngubwo turabasuhuje, mugira umunsi mwiza, ariko ntimukuru rushinge ku Nkuru Mpamo Official, kuko turagaruka mu kanya tubageza andi makuru mashya. Ariko mukore like muri benshi, ndetse abatarakora subscribe namwe mugenze gutyo. Witeka abane namwe kandi witeka abaho umugisha kuri uyu munsi wa mbere, ubwo turaza gusubira anytime tubageza andi makuru mashya. Murakoze cyane, witeka akomeze kubagirira neza cyane.